lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo iti naragsak na bendisyon ken napnuan ayat a Paskwa. Kastamutan anarangay apan ang pasungad iti baro atawan. Sapay kuma tamataginayon ti kinasalun at ti tumunggal maysa kada tayo. Kapya kuma ti agari kadagiti puspuso tayo. Saan laang nga ita apanawan ti Paskwa ken baro atawan nudi ket iti agnanayon. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a glory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan. Padas nga aging ga ita ket kaslatag tagay na paylaeng ti kayarigan na. Padas anang tedsaem kada kami nga agiina. Ketapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay Saudi. Hello, anak! Kumusta kayon? Okay kami lang, matnanang. Da kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darasan niyo! Hello, Nanang! Kumusta ngay mo ti trabaho yu dito sa Saudi? Hello, Nanang. Kumusta kan? Si ti Apo. Nasaya at matlat na ti kasasaad ko dito'y anak ko. Nasaya at matngarod nung kasta, Nanang. Wena. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. Adda manan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan naman ang dagiti tarakan na manok. Kaslay sungarudan ti asawa na. Bitbigat pa lang, isuntap aprosan na. Anja? Wen nga rod isupay ti unaan na apakanan, sakbay nga agluto iti pamigatan mi. Nasa isaya atin na ti kasta. Ngam ti minalem amapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominalam nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti ara. Wano saan? Mangdagas ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawid. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nanti kinaman ang nginom na. Rika, Rhea, Roger, bumangon kay ditan. Aldaway, nakaluto akon. Dahil tala manganan karamidan niyo. Hanyat orasan tatang. Ang alas 6 ay tiyagsapa. Bumangon kayo ditan. Tadi kayo maladaw ang mapan ang eskwela. Nasapa pa iman. Anya alas sapa. Aldawan ni. Rumrumwaron niya po ilit. Baka turturog akpay lang tatang. Madamdam apay. 5 minutes pay. 5 minutes dita. Bumangon kay Kirdin. Bumaaw dyan insagana ka pamigatan niyo. Ringam ka din nagitad din. Wen tatang. Oy, Rika, Roger, bumangon kayon. Aldawan. Hello, Lakay. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Ay, kunasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na pa. Di na pa si Mangpet manipod pagadalan. Napanda nag-eskwela. Ay, anya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus. Apay, kumabaw ka na yan bakay. Ay, win nga tan-a. Bumakot-mot nga minan da tao. Agawid ka nga minayin. Narikat no bumakit ka dita abroad. Ay, kaya't ko launay ati agawid, Lakay. Ang kasanon nga iti biyag tayo no agawid da. Sapay agis eskwela pa'y laang dagiti talungan nakta. Agdumli kayo dak abakay. Makikonstruksyon na kiti aldaw.
Agpasada akman iti rabi. Scholar mo dagiti talungan nakta. Iso nga awan nga ron parikot kadagiti tuition da. Ay, wen ngam kasanon nga iti inaldaw a balunen da, kan pamasahe da. Kanan tayo pa ngay. Kan may sa, awan mo't amok a mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako nga agpaiso. Alangan mo't ngagmulmulagat aklatan dita balay. Kahit man ano ngay, no ko na mga mulmulagat ka lang dito balay. Tinapateng, agditin na tayo kadagityan nakta. Naragragsak mo't lang, no kumpleto tayo asang kapamilya. Dahil ta, ti kapapartgan, bakit? Ala-alawanan, nangabakan Ricky. Bayam, tapanunutok ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanen. Ala, agin inom kayo manan, tatang? Pasit lang mo anak ko. May salangang botelya. Pangpayamas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wen nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kwan, makaala kayo iti sakit yo, gapo iti day tangar aramiden yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Uray jak ibaga, talaga nga isumat lang titurong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan man kit din ni nanang mo. Kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Agalas 7 ni Tirabe. Alas 2 dapay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumatlaang day jay, inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak no umawag, word. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ko ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makamo amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikog ka kunam Rhea? Wan nanang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikog ka kit din. Ay, kasanon nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsardengak pay laang nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali nanang. Ituloy kong tumatlaang. Apa man ang makapagpasngayang. Diyaga mo ti baga. Nanang. Halakit. Anya ngay nga rod. Adda ditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No diti mangsango iti agdama kasasaad mo. Nagsarita kami mantan ka ni Dominic Idigalman. Kat naibaga na ano mabalin. Agkalay sa kaming sakbay at dumaktil ti tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mal. Itid mo man nga rod. Kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami. Maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadagiti dadakkel ni Dominic. Ay kat nalpasan at isaritaan bakit? Napit siya anong tikasardag iti ubing. So nga gawid ka. Tatakadwa ka mangimart sa iti anak ta iti simbaan. Ket kasanungay ka no ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no namnamaan da nga da iparwarta. Nang runa ket amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat di ti ama ni Dominic nga isudan ti makamo iti amin na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen iti no anyala ditan. Saan mag-abakat? Di ko naklaeng anong sanda ano nyaman ti maitulong ta. Isuda ti lalakyan. Isu nga anusan da nga rod at aggastos. Wala, hanggang tumulong tamutlat tabakit. Maringat mo't ano awan na pulos ti may paruwarta. Uwan mo't kit di Okay, kasano? Magawit ka na, tapno takadwak ang mangimart sa iti anak ta. Diyak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amo. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam amang imartsa iti anak ta. Anya? Ay, hindi na una nga anak ta diag kasar bakit?
Apay, ipalubos mo ka de. Hindi mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakmut palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos. Tapno awan mo't ama kun kuna dagiti abalayan ta. Ay na, nakaluklok bagmatan ti apo ko ta. Wan nga ron bagay, nagtagsan nga awiray. Makakita nga saklutan. Ay kat ano sam alakay. Umuna nga apo ko ta dayta. Iso nga ano sam nga awiren. Agawid ka mo't nga minin, bakit? Ito kasta, maawawir mo mantan ti apo ko ta. Wanda kay. Umadanin ti panagawid ko. Agpaisaw, Wen, jakon agrinyo iti kontratak agawid akon. ay nagsayatin no kasta bakit? Kamaw dyanan na, agditin na tayo matlagay. Wena, ay na, kailiw kayo ngamin una yan kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama kan asawa ita agundaway glory bakit? Tapay mo na kay. Wan tanapat gamot langan ti daw ko. Napatgan matlangan ti kanayon nga ikarkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo matlangan kadagiti anak ta. Una yun. Agyaman ta nagawid ka matlangan. Kalpasan ti dandani 5 atawan na kaadam ija abron. Ay, kapeditan atan eh. Ado umatan ti marikrip nak. Kaya't kumatan ti aginanala kay. Iso ang nagawid akmatan. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta saan tayo agbisin? Alawanan. Ada mo pasit urnong ko. Kan ada intad ti amok abonus ko. Aramatik tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inal daw masapsapol tayo dito'y balay. Wan bakit? Agtinulong ta para kadagiti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang-sangwam ri kay. May salang mo na butilya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampaimas iti panangan. Pampaimas iti turog bakit? Maimas mo nga agpaiso ti maturog ri kay. Ngam, makadisturbo mo ti urok mo. Isaya? Ay, saan ba ta? Ay, Roger! Ay na nga tayong palutok apulutan na nakaw. Mabit lang na ito yung tatang. Ikisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ti Paris to yung gin asyat kaw. Tatang. Ay wen, nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasumton inton aggapu kang agpasada inton bigat. Ay wala, imbagman ta nagpawid ya anak ta. Wen, isumot ti nagdisnudo ang nagpawit. Jakmot nagkidkid daw. Nasayat mo't nga ron, no nalagip na tayo mo ta pinawitan. Awe na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikog, iso ang nagsardeng ang nag-eskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita, si madutmutin ni Rika.
Isu nga, ada iti ayan ti ikit na ang makitigtigid nga aglaklako. Kaya po, sayang dagiti iskolar da. Sayang ti kinasirib da. Ay, talaga kas tatibiyag, bakit? Anya ngay nga ron? Saan na siguro agasat ni makaadal? Saan na balay? Dapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ng agkakamsat. Gusto ng baby. Maturog ka, tapno makalabamot ni mami. Ibu ni baby, kasi akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, ano pa nagpasada? Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Sa nagawin ako na. Sakto, agpasada yung malam. Nala, muto ni baby, ta siya akong timang awer. Sige. Kam tulolo ko, apo. La 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 la. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Unyag pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Ang katkatawa mo. Wapo nga mintilolo na. Oh, saan ka ni Apok, ha? Oh, ayun, makaparayaw ka talaga nga uminga. Ala, kanayunan nyo nga minmat ati umay nito'y balay, anak ka, ha? Tapno, maawir mimat ni CJ. Ano, umay mo lang tayo, bati dito'y no ka, ha? Wan tatang. Baby, Bayan nyo tatang. Kanayunan minto ti umay dito'y balay. bakit? Apay lakay. Si mangpat ka din ni Roger? Uy, itay pa'y Ikaman, iti gatang na iti Jean. Inumakin ton malpas ko ti aghalo black. Roger! Roger! Apay ka dinanang. Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau itidjin. Uy, nabiklang. Isa na pa'y gulambit na kitili niya pa kapano. Madamdama ka nubi ay. Madama nga agsalsal lapay kadagiti linabaan na. Oh, areta. Nalpasan ti panaghalo black ko iti balkon tayo. Ostan tumot na mamaganin ton bigat. Palitadag taw, apama na malpasak ang pasada. Alawin alakay, angam aginana kamut Di mo unay abuswan mo ti bagbagay nga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mat kaya. Agam sayang nga rod yaal daw, bakit? Di kagda nagtakabalak man. Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko nagitar aramidag. Aday ta. Naluto kon ti tuyo kun itlog apamigatan mi. Idasar kon tasaak to agayab amangan. Anya day jayon? Diyos ko. Ricky! Ricky, agring ka! Tatang! Ricky! Tatang! Ay naapo! Awagam ni manang mo, Areya. Ibagam nga umay dadagos dito balay. Itaray tayo ni tatang mo sa ospital. Kartingam! Wala na! Saan? Sana po na ito? Tatang! Tatang! Tatang ko! Pagimbati na kami matang. Apay tatang! Kami paiitan, Ricky. Kasano kami paiitan? Apay ngayon pati na kami matan. Apay! Agrihin ka dito, pang-aasim! Ka, Ricky! Tatang! Kasano paiitan na iti plano para iti pamilya tayo? Para kadagiti anak na bukom. Kasanon, Ricky! Abay ngaya pinanawan na kami matan. Rhea!
tinawag mo ka din, kanagiti abalayan ni Jay La Union, tinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay ti kunada. Kaanaw ti umay da. Inton bigat ka no, tatang. Nasayat ba't nga ron no umay da adagos. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awanan ti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko. Nasakit man, ang amlaskan nga awaten tayo ti amin. Lalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kasta amatin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Nakasalsalon at mati asawak. Ang apayakala at matlatan na natay. Apay ngay, tatay. Ay, talaga ano sakit. Nang rurak at biglaan tinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga da plano ti Diyos. Iso nga awan mabalin tayo no, di ti mga clone. Iti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, ya pinanawan na kami matan. Apay. Nabayaga dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Gamita, bangkay kamat na sinang patag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit dinagasgasat mo, anak ko. Dudwa kay langarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapimanaw. Ay, unay anaya. Uray na laing nga aginom iti harak ni Ricky, nanang. Di na kami pulos pinaybayan. Sanda kami abinisin. Nakasingsing pati asawak, nanang. Hindi na pa'y pulos kinabkabil dagiti anak mi. Manipod ubing da. Aga pa kami man. Isumat na ang adagos. Ti umuno na ang makisarita kanyak. Isu ti agsori. Isu ti dumawat. Iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, burinak ko. Apay kaya pinanawan na kami matan. Apay kaya, anak ko. Ay, nagalupay piman, di plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang manyan, nakastuimatan, tinapasamak kan kuwana. Nagkas ang apasamak. Kaslasana nakapapatay. Huwan nga ron abalayan. Unay matlakit din aya. Ay na, kat no nagmayat pa iti saritaan, mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat-katawa pa, yamang kankantsaw kanyak. Ang natigaya man, ti pamakada na. Ala, ito niya nga ron ngay. Tas nakunakaon. Talaga kasta tibiyag. Dita amin, titurong tayo. Iso na lang na talaga nga adda umun-una. Adamit maud-uday. Nasakit man. Ang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging galangan dito itintid ti Diyos. Abiyag ni Ricky, abalayan. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin, pagganmi adumdumngan. Ti surat ngayon tayo drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo a Luisa.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Luisa manipod probinsya ti Abra. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakiyabkas ti saam amarikriknak iti agdama. Kat patsyak makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaangan. Manager iti maysa a kumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na adyak maawatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko. Kung pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang, lakay. Parta ka matanay, aldawan. Amo mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka di. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo, lakay. Agyaman ak bakit? Ay, wan gayam. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palengke. Naibus kami nun ti karga ti ref. Anto iti 2,000. Mangalakay ti karne ha. Sana man na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. Adayo ang akurang, Marlon. Manumat laang nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo aloy sa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang to'y nabati iti wallet ko. Uray saan ka nga mina na mangala iti frozen foods. Diyak kayat dagi jay. Karne kung sida ti alam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak ta. Basta yung budget mo reta. Kita no anya ti pakaanayan na. Di iso, tigatangan. Alawanan. O sige, tama pa na kon. Aldawan. Sige. Sumaruno akmat laang arumwar. Apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya may nagita insangpot mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo ang nagawid. Gimata nga kiti baro sapatos kan pantalon ko. Ne, katno kagat-gatang mo lang iti baro a sapatos mo, hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang dyan usaran dahil sapatos ko. Isublim iti karton na, taited kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumawdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok ken kuha na intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Well, Apay, nag-abroad ka ay ata masapul nga dapay pasarabo na ito nagawid ka. ay kat amumutin ano at da ka dito syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang runa no nabayag adita ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay madkit di Inton maawat ko ti punos ko. Mapantayon to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt ken kalugong. Ta isunto ti inayon ta apasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan angarod. Adakan ka day ta Marlon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Ay, di ka bugkawakas ta pare. Kasarukat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta pare. Luisa! Martakam, tipal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day to. Umayan. Kay blood ka man ako na akon pare. Relax. Amumata tsak kaya tiyagur. Uray pare. Ato yung tipulutan niyo lakay. Unay katabayak mo na yan, Luisa. Itay may paing orayan na itapulutan. Nakabumbuntok kan tumot kami nga gungkunay. Suron kon. Ay, pasensya kan Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom na gitanak ta. Marlon. Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan yaman na Pare Marlon. Si Kamay. Siyempre, unan na paibot ara gitanak yaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan. Nanyaman dararamidan. Nasayat mo ta nakariing kan Marlon.
Kanya turasan bakit? Naladawak samot na. Nala daw asasawang mat Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya? Ni, Sabado gayam ita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga rod. Kasta ulo ni sakit ti ulo ka. Nasubrak sa tinminom idirami. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasan man. May turid na pa yan abog-kabugkawan iti sangwanan ti kumparem. Aya. Awan mo't malagip ko akasta, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartag edi in-serve ko ti pulutan niyo. Awan nga ron. Awan malagip ko. Lubilang man tabinugkawan ka. Ang mga nadamot niyak na gustuhan nga naramid mo. Inununak laang mo't apinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumatan tinangbog kabugkawam kanyak. Ay kat basol mo mo't gayam. Ang mumata diyak kayat ti agururay iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pari Wilson. Nakababain mo't ano pagurayam iti mabayag ti bisitak. Marlon, Isu adi ka nga ron na agrek-reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mo mo't laeng. Naawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayong magbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Wala di, umayin. Si Kangay bakit? Naisaganam ka ni Aminan nagitiyawid tayo? wala kay. Ada amin nun itilugan. Sigurado lang, ngawan nalipatam, ha? Awan lakay. Sigurado ak ana ibunag amin ng itilugan dagiti mayawid. Nasayat mat nga ron. Pag, aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So kataman tabadong. Ha? Agbado ka matitidisente, Taikas la grup-grup abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo. Anya? Nakababain ka na iti sangputan tayo abisita ijabalay. Kita mo tato'y pormak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kumaati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat lang inton sumangpeta kay Jabalayo. Isu ahus tumat da ito'y asut ko, Marlon. Ay saan? Doko na kasukatam. Sukatam. Ha? Ala, in kasukatan tabadom. Partakam tani, aldawoy. Dahil iti pasarabo yan, te. Nagalok mo't langin kada kayo iti umada ni na Pasko, Ay na, nagsaya at kalakit din ka anakaan. Pagyamanak unay, tamalagit na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo't, Ante Loretta. Dahil ito mo't, para ka ni Uncle Poldo, ante. Kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay lang humataad adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan nyaman na, ante. Talaga kasta, no asino ti addaan, di so ti mangted. Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay na kumata di kan to agbalbaliw iti kasta naman agparabor mo. Tapno ado kami matamayarano iti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan. No asino ti addaan, iso ti mangted, ken mangibingay. Ado pa dito siyempre, saan lang mo't adda kayo ti kabagyak? Ado kayo, iso anas ken lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa dino nga, tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kat in kaalaanan tanay, agsasangputon nagiti tattao. Iwaras ko inton madamdama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama. Wen, unay kan aya. Alam pa'y timported nga arak di tayan ti aparador. Tayo ti ipasango ka da Uncle Puldo inton madamdama.
Oh, ato'y ti arak. Dahito'y mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat ton di ta dagiti candy kan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita, tapno day talamang iwarasan ti aramida, kinton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin dita Marlon. Addan dita abay mo. Kat kasano nagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasarya mo tin tamangan tayon. Anyat orasan na amangan no mabisinan nagiti bisita. Nakababain. Nay. Apayan, Luisa. Agsangsangit ka mo itain. Apay, anyat mapaspasamakin ka balasang ka. Ay, kuha na nang. Idaklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manon ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang, Ay na, apay, di ka pa ilaeng na iruwam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigaw, di pa nagsasauna. may kawak lang siguro nanang. Nang runak at ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak ngamin unay itay nanang? Ay, malala, gusto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, kwa, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong nga kada kayo. Ay, Bayan yun. saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaysaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. Saan ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas dyan nga ugalin na. Intun bigat gaya mo, ti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala nan. Agbati kayo manon dito Anya ngay nga rod, ijay mat syudad kayan ti trabaho. Kaano ngay man na ti pa nagawid jaw, anak ko. Diyak pa may bagana nan. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoyo ba nga do ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, gayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang bugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko. Saan kumamot akasta? Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam? No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo. Saan ang nagpulong, anak ko? Siya ka mismo tinakakita ken nakangeg iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak nanang. Wina, nga mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan katamapan mo ki din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, na dumabatak to iti dispenser ken ko nanang. Nasaya at mo't no kasta anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan lumaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikasta nga ugali, anak ko. Sana nasaya at tikasta nga ipakpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin iti sangwanan dagiti anakyaw. Anya ti aramidam itabakan? Ado alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Jili. Inka ipaw iti-itid ko akwarta. Anya kwarta. Sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipawit mo kinkuana ta igatang nakalo iti motor na. Motor ko ng Marlon? Uy,
Kasangay na ngamin kanuin tun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? At ka di parikot, Luisa? Ay, kwa. Awan, Marlon. Apaya kas ni daddy, mami. Ha? Anya, hakas jay, anak ko. Naimbag pa dagiti ka anakan na iji probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idin to tata kami kanya ading ko, di na pa isaludsodan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May sala nga text, awag ken chat manipod kadakwada, itit na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken nanya pa di ta adawaten da. Renson, anak. Ngam no da kami tiyag pagatang ken ko na, ibaga na adagos, ngawan kwartana. Wano saan, ibaga na nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papaniti day tabanag. Ay, saan mami? Amagan no, agungat tumanan. Amagan no, ibaga naman nga reklamo kami. Renson, Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Yung naimot mo't katatayo kapamilya na. lakay. Mangtad ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manan, Ha? kano kahit itid ko lang iti na panalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat daduma apagdawata. Ken maysa, si kamat nga rod ti ada trabaho na. Di si ka nga rod ti mangtad iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko iti nagawid tayo. Anya? Gastos kan tumot nga minagastos. Pagtipid ka ba ta? Dagiti lang importante ti gatangam. Sana no anyalan itan ti pangigasgastusam itid ko akwarta. Nagrigat kagbirok. Marlon, Ibagam ka na giti anak ta, tas sursurwan na ngamin ti agimpan. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan ti gatad nga igat-gatang mo nga uray la agkakangina. Ngamnod da kami amismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Nagpasarabo ken agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina ken puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimot laang kada tayo, ihimot mo. Nakaado ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo mo't abak nang. Nawatam. Diyak amukan ka, Marlon. Makaumatikas ta nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat bu asawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita na iti anak ta. Labas-labas ang dakmatlatam diti salas. Kaslaawan tao amakit kita da tunggal pumanaw kan sumangpet da. Mapana kon dadi. Ada kon dadi. Di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalengdan nga. Tas syakit din ti umuna amakisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng na laeng nga rod akasaritam ida. Kumusta umat ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumkumustaam. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay agumura da kanyak. Kasano? Kat di mo mat ida malagip akumustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akum kumustaan. Ngamda kami akabalay mo, di mo pa'y masango akasarita. Uray, hi, wano, hello man laeng kuma. Awan pa'y mangegmi manipod ken ka. Ayun na yan. Nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta? Ako mustahan kayo pala. Marlon, Apay anaskan pa'y aya. Ako mustahan kayo. Kat may samot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanen maaramidak, Marlon. Di ka nga ron agreklamo. Nukunam akas laawan tao a makitkita dagiti anak mo tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamet laeng tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka.
Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Carl, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko iti balay mi, daytoy a drama ti pagaayat da adangdangan. Naawi sakmet a nagsurat tapno inakibing laytoy padas ko. Padas may papankan ayat. Ayat agistay nang guraan ken nanguyuyawan dagiti tao ken ti mismo a pamilyak kanyak. Nuapay anay makakti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti amin. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Hi Adele, good morning. Hello, Carl. Good morning to. Naimbag man ta nasapa ka ita. Well, nakababayang mat ngamin no pagurayag ti prinsesa ti biyag ko. Anya? Sika talaga, Carl. Di mo unay timang pasablog kanyakwan. Amangan ngamin no mamatiak. Mamati ka ngamin tapno may salakan ka. Malawanan. Talaga asika. Inggaraw mo mantikin na pilusupom. Pwera nga Adele, kumusta nga iti bagbagakin ka? Nga, anya, Carl? Ti daton ko ken ka ay ayaten ka unay. Bay anak kumamat amang panak na kiti dayta. Carl, ubing ka pa'y. Pangaasim, tadi mo ko man ipilit. Okay ako niti kastoy a sitwasyon ta. Okay ako niti panang tultulong mo kanyak nga gi-deliver ka dagiti lako. Saan nga umdas dayta kanya? Ha? Adele, Ibatam ti imak, Carl. Pangaasim, amangan mo da makakita ka data. Katanya pa'y ti panunutan da. sorry. Diyak lang amin malapdan tiriknak. Sorry, Adele. Alaam kit din dagiti i-deliver mo. Tadikat matagtakan nga gururay dagiti customer ta. Ha? Carl? Well, siya nga ron. Ne, apay nga da ka dito eh. Kat no nalpas matan ti oras ti panag-deliver mo. Well, nalpasan. Di nakpay inaklon. Isong adak manan dito eh. Anya? Adele, napudno akin ka. Napudno ti panagayat ko. Saan ka mang rabrabak lang. Patyan na kumamat. Pangasim. Carl, inaunaak iti sangapulo atawan ngam iti sika. Adayo abakbaketak. Ken maysa, addan anak ko. Uyawan da kan tulaeng dagiti tattao no ipilit mo ti kayat mo. Awan bibiyang ko, uray uyawan da. Tinapateg. Makadanak ti tao nga ipatpatid ko. Awan bibiyang da kanyak, ta saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanyak. Carl, Siyak ti agay ayat, saan nga isuda. Amok nga damatrik ng kanyak. Hindi mo kuman paglibakan dayta. ha? Narik na akong dayta iti damo tapay lang tinagkita. Ha? Awan mo't siguro may bagam kanyak. Nagagitak man. Agadalag, kabayatan ti panagtrabahok. Iti kasta, makaturposak, kat adan tumot maipagpanakkel ko. Carl, No aklunan nak. Ikarit nga aramidag kami nakabaalak amang paragsakin ka. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ayaten, kan ipatid kayo adwa iti nalablabos pay ngam iti panangipatid ko iti bagik. Dayta ti imulam iti panunot mo, Adeline. Hi, Abigail. Hello, Tito Carl. good news, iha. Manipod ita, dito yan nga agnaad ni Tito Carl mo. Agpay sumami. Wan, anak ko. Day takit no okay laang kan ka. Siyempre, mami. Okay na okay. At danton kay ayam ko. No agawid ak nga agapuy di pagadalan. Oh, agyaman ak, Abigail. Welcome home, Tito Carl. And welcome mumut ani Tito, mami.
Ah? Okay. Welcome home, Carl. No kasta, inaklon mo ni Carl, Adel? Wan, inyawid ko pa yun, ijay dagos ko Ay wow, bongga. Agad-agad, friend? Siyempre narigatan. Ang mga no ibawing na pa iti sa bali, ti panagayat na. Sayang mat. Ah? Talaga ngay nalistuan mo't friend. Ay, kituan Diya ko nagpakipot. Man-manon tikas jay alalakyan niya. Pudno nga ubing pay, ngam matured ngagpampanunot. Saan matkit di unay amadlaw nga ubing ni Carl, friend? Kasla, agkataw-tawanan kayo laang. Agpayso? One friend, promise. Jakon kayat ti ma-stress. Ti kayat ko ita, kat hayahay. Iti kasta, sana ka bumakitadagos. Katrumbang na laang namin, friend. Wan, isuasikan ti makamu dito'y pwestuan. Italagkon kan ka ti amin, friend. Ayunay kan na dilin, bakbaketan kan, ngamday takit din agkarkarampang ti kukwab. Anya ti kayat yu asawan, mama. Nakitak dagiti post mo iti Facebook. Ha? Apay, di ka pa'y lang nadidigray tinaramid dayjay nga abelken ka. Inanakan na kalaeng, kalpasan na, pinanawan na kan. Nalipatan na ti obligasyon na. Iba kumamat, no saan kayo nagkalay sa adagos? Mama, sabali ni Carl. Pang-asiyo, tadiyo kumamat ipada ka ni Abel. Adeline, ubing pay ni Carl. Sigurado ang makasarak tunay ta iti katawunan na. Sinaan na kantulakit di inton maalan ang tikay kayat na. Mama, Agpanunot ka kumaan na impag, Adel. Bakbaketan kan. Di ka kuman nagpaloko pay. Di ka kuman agpaituray. Iti riknam. Si kantumat laeng manen ti agbalin anak kakaasin bilang laeng. ay ayatek ni Carl, mama. Kas makita yumat. Naragsak ni Abigail, manipod nagdan na kamin ka ni Carl. Ha! Ayat dita. Minamaag nga ayat day tadel. Mama, Sige, alaala. Kitaan tayo ano agbayag day ta Carl ken ka. Kitaan tayo laeng, Adeline. imbag man, ta napanunot mo pa itinagawid dito'y balay, si ka, Carl. Wen, mama. Indagas ko lang nagiti grocery, apara ka na kayo. Rumarak mo't lang nga dagos. Adupay nga minti i-deliver ko. Grocery, anagapo iti sugar, mamin. Kasta ka di. Unay kayo matin, mama. Saan kumamatakas na ti panagsasauyo ka ni Adel? Nakasaysaya at gitao ka na kayo. Kamkastakit din ti ibagbagayo. Adaya madi nga imbaga, Carl. Sugar, mamim, kunaklaang mat. Oh, pudno mat saan ka di? Agasem man ti sangapulo atawan nga inununaan na kan ka. Kasla kayon agkabsat no agkuykuyog kayo. Naawanan ni Bagayo. Mapanakon. Carl, agsubli ka ditoy. Carl! Agawid ang twinton maawat yun ni Adel para kanyak, mama. Ay, anyan. Talaga nagtangkan ti ulo ti anak ko. Kita agman no agbayag da iti dayjay nga Adel. Kita agman. Ay, lukas ta, agdendin na nga rudan ti anak ta, kanda dya Carl. Ay, anya pa'y ngay. Una! Ay, ulay ay. Talaga man naging bubukod jay anak mo. Kilang manin pagragsakan at ipinampanunot na. Huwag nga rudwa dito. Intunlok hunda, agawid tumanan dito palaya kundi sangit. Iba tinan tumanan ti anak na kanata. Kat
tatamanan ti kakaasi ang mga awir ka ni Abigail. Okay lang kuman, no saan nga ubing dayjay a Carl. Dayta nga raw ti may sa aparikot. Kasanaon no makabirok tao iti katawunan na. Di panawan ng tumot lang ti anak ta. Dayta mo timbagakken kwa na. Agam ko na. Naiduma ka no ni Carl kadagiti daduma a lalaki. Ubing ka no, angam nanakam. Amuna ka no atong palan dagiti Karina. Nasirim mati kunak jay anak ta. Naggraduar pa nga ron iti upat atawan na kursona. Ang apay nga ta, ano may papaniti ayat kat agbalbalin na maag. Anya nga iti masakbayan da nga gina iti dadya akal. Malaksid nga ubing, agad adal pa ilaan. Di kat isupas ti may sa paggasgastusan naan. Asino nga iti mangbiyag ka na kwada kat awan mo trabaho dadya akal. Ay kat asino kumapay ngay, Juanito? Automatic ati anak ta. Bakit? Umay kay mga anan. Naisagana kong tipamigatan tayo. Wala kay, mabit lang. Sagsagay sayak lang, bit ni Abigail. Partakan nyo Ta saan bumaw ti ginao kapag sasangman tayo. Wan, umayan. Morning, Tito Carl. Good morning to. Umay ka, Abigail. Agtugaw ka, taigawan ka iti kanam. Dito eh. Thank you, Tito. Si Kangay bakit? Agtugaw ka matin dito eh. Intimplahan ka ni ti kape. Thank you, Lakay. Ala, agawaan niyo ti mangan. Itulod tapay nga umunan ni Abi. Kalpasan na, itulod ka mat iji pwesto. Sakto mat sumurak iji pagadalan. Inton malaman na iti i-deliver ko. Sige, Lakay. Lakay, saan ka di mabambanog? Itinal daw arutin mo? Siyempre, mabambanugak mat Nga mapukaw amin dagiti abambanog ko no makitkita kayo ka ni Abigail. Da kayo ti inspirasyon ko, bakit? Da kayo ti mangmangtan iti pigsa kanyak iti inal daw apanagbiag ko. Agyamanak, Carl. Agyamanak gapo iti kinagagat. Kan kinaanos mo kada kami nga agina. Awanan yaman na, Adel. Pakaragsakak ti aramidag ka na kayo. Iso nga awan nga rin ti mga pagyamanam. Aramidag amin na gito'y gapo ta ipatpatag kayo ka ni Abigail. Aywan gayam. Kumusta kayo gayaman ka ni mamam? Okay kayo ka din? Aging gaasaan da ka amaawat. Saan kami itong agbalin nga okay ka ni mama? Carl, Da kayo ngay mat kadapapakin mamam. Okay kayo ka din? kas iti inam. Jak pa'y matla ang makumbinsi da mamakin papa. Adalat taungat kan panagdwa-dwa da iti kaungganda. May papankan ka. Bay ampay lang ida. Maawatak matkat di Tanos siyak ti adda iti sitwasyon da. Aramidak matikas jay, kas panangisakit kan ka. Siyempre, dadakkel mo da ki jay. Isa protektaran da ka lang. Pasensya ka lakuman, Carl. Sana bali. Kasaritak tumanan da papakan mama. Saanan? Bakit? Bay ampay lang kulakmat. Patya ka maawatan tan tumot lang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok adumtang tumot lang na ita aguntaway. Hello, Carl. Ayan mon. Adak pa'y lang diti pagadalan Saan pa yan na-dismiss? Bakit? Apay ka di? Kuang amin. Nangato ti gurigor ni Abigail. Diyak mo ti aramidag. Sikat isang kadamag na. Iso nga inawagan ka. Anya? Madanaganak. Ada nga min pantal-pantal iti ima ken lupo na. Itaray kon salangan iti ospital. Sumarunukan to ijayan. Apaman na malpas ti klasem. Sige, Adel. Jakon sumrak iti sumaruno ang subject ko. Umuna kayo na iti ospital. Urayan da ko ni Jay. Sige, Carl. Katagyamanak. Kumusta ni Abigail? Bakit? Kasi ti Diyos. Naispalan iti pagkad.
Nadinggi ka nung ko na ti doktor. Kaasimat. Imbaglangan ata nakita madagos dagiti ko nam apantal-pantal na. Taro saan? Amangan na dandagas na napasamak ko na. Ay, awan nga rod lakay. Kumusta ang kasasaan ni Abigail Adeline? Kumusta ti kasasaad ti ako kumi? Okay ka din ni Abigail? Da kayo matgayam, papa, mama. Kasi ti Diyos, okay matan ni Abigail. Naimbag nga orasyo, ma'am. Sir? Kay, sa dinungay, kayal na ita. Madama ang maururay ti panaka-i-transfer na iti ward, papa. Ay, saan nga iti ward? Las ka na mataming iti gusto ti apukaw. Iti private room ti rumbang apagyanan na. Ayan na iti doktor. Kasyak ti makisarita ka na kwada. Ang papa, Di kagdanag, kasyak ti makamoy ti magastos. Umay ka, Amelia. Kasarita ta ti doktor. Wan ito. Carl, apay di ka matan matagtagari. Ha? Ay, bakit? Pasensya ka lakuman. No saan da ka pinanpansin dagiti dadakkel ko. Ha? Okay lang. Kas nakon. Maawa ta kida. Ala, umay kakit di, tama pantakitan ni Abigail. Amang ano birbirugan da tamatan. Oh, apay akas ta tilangam lakay. Kasla aburido ka mat. Ha? Awan na di, bakit? Okay aklaan. Asino nga minti ka te-text mo aya. Ibagam Ada ka di parikot. Nag-text ni RJ. Masakit ka na ni mama. Anya? Oh, anya nga iti planom. Tinasayaat. Agrobot ka. Mapanta iti balayo itamat laang. Alan, di kan agkad-kad. Dumagas tamat na ni palengke. Tagumatang ta iti masidaken grocery nga isang petay iti balayo. Nagunagmatan di uyak yo mama. Apay nga tayo lang baga. Masakit kayo matgayam. Inururay ko ti panagawid mo, anak ko. Hanggang di ka matan mauray ang nagawid. Manipod iti pimbanaw ka. Pasensya kayo mama. Sorry, no nagbalina ka na sukir. Awan basol mo, anak ko. Sakit di ati rumbang adumawat iti pambakawan. Ngamin, naipaidam ko ti pagragsakam. Banag anang guraam kanyak. Carl, apay no itaray talaangan ni mama iti ospital. Makapadanag mo ti kasdakas sa saad na. Adel? Imbaglakit din. Tasimurot kamat anagawid, Adel. Tanusaan. Amang anusan ta na makapagsarita. Kat sa anak matan ang makapagkidaw iti pambakawan mo. Mama, anya ka din na kitang ibagbagayo. Mama, ipanda kayo langan iti ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Ay, nasaanan, anak ko. Mariknak, asa anak matlaangan nga agbayag. Pakawanan dak ko, ma. Anak ko. Pakawanan dak. Gapot nagbalinak alapad iti ayan ayat yo. Sapay ko, ma. Tama pakawan dak. Awan rumbang apagdanagan yo, mama. No siyak, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kada kayo. Amin napatag ka ni Carl. Napatagmatan kanyak. Sorry, mama. Sorry, nunyak nakawawid. Pasensya kayo, no inununak ti pride ko. Awan basol mo, anak ko. Katagyaman, anak. Gaputa uray no kaskasan o. Kat imay daklat ta sinarungkaran. Uray iti mautin agon taway. Mama? Mama?
Mama! Agring kay ko, ma! Mama! Saan? Saan? Pasensya kan kadagiti saan na nasaya at ng pakpakita kan imbagbagami iti kalabas. May papankin ka, Carl. Pudno ti ibagbaga ti amayo, Carl. Iho, itata na panagnakan min ti kinapudnom iti anak mi. Awatan dakan, kas manugang mi. Agyamanak, papa. Mama. Italikod ken ka ti may saanugan. Sikan ti mangimaneho iti dayjay. Total, jakmeten us-usaren. Usaren mamapan iti pagadalan ken mangideliver kadang iti lakuyo kanya Adel. Thank you, Papa. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na. Dimteng matlaangan ti orayan mi agundaway. Ti panangawat yo kan ni Carl kas manugang yo. Ket urno sumeten dagiti papeles mo idi kasta marugyanan ti annulment yo ken ni Abel. Ket makapaggalay sa kayo meten ken ni Carl.